Ha gajing persyang ban wanra ya ka syong suk syong shngan ya ki nonglet nongwan na kaliang ka sorkar jela kala shim ya karai ban betha ya baro ki nongnya kali kamai ban bu ya ki jingtip syapang ya rade haman la ki kali. Haba pentip ya kani uba Paul Lingdo menteri badai kemi ya katana tourism bat nong aktien ka sorkar MDA2 ha ka no phai sngi ka khatsan terik unaitung ar pesan uloong bala betha ya baro ki nongnya kali kamai bakin le ya kani hapo shibnai uloong bakin hap tho ya ka kerteng ka license bat kumju ru ya number phone ha ka sit ka basyong unongnya nalor kata uloong ru ba ka jingshim rai halor kani ka long ru ban pentikna ya ka syong suk syong shngan ki pajba Jingi keduk mentan kalon ba iwat hilat ilti ban pentikna ya ka jingsingan jong ki nonglek nongwan kamtam hadin jong ka jing nang kiu jong ki riu ki ba ban jengo ya ka shalom bat kui de ki chnong jong ka jela jungi ka ba bun nakaru kade ki kenta ki ba lapalat ya ka katwe katar ji enwi di akini kejingalan hadin kejing ya tai ka ba sani ba nila shim ya karai ba menta hapo jong ka shibnai in pentikna ba baro ki nongnya kali kamai kemut ki commercial vehicles ki kali ki ba kamai ki kin penpau kin display ya ke information baro kejing tip syapang ki driver pemut makin display ha ke kemat jong ka kali ha ke seat ke bawah syong yu driver ya ke kerteng ya ke license but ya ke contact number jong driver di kani kan ya daru na kecing pendon kam ya kejuk ke kali banyak daar palat yo tu driver badan dia license di kani kan pentikna ya kejing singan jongki nonglik nawan ngin ai ke ukai publicity ke kejing pentik ba ka ba salon sar ke bayar marmar bad adin kata ngin ai por shibnai ya baro ki try kali bakin pentikna ba kin display ya kani ka jingtip sepang lagi jongki kali kani kan pentikna ba i manu ki ba syong kali hakanu ko porru lagi di tambarwei lagi di kena ru kemut tidak ada lupa ke jingsingan bagi tip penuh banyak ya ke kali ke license ke number ke license details kita nantu buat kunjuk ke contact number jong driver kan ikan terkam tengah selong lah kejelau ya ke jela berok Bapak lah papi om komersial lagi babarok nan nadu ki bakit turis buat local taxi kumno kumno ya barok kiba barok kiba they ban register buat ke transport department ki sumo ki bus ki kentuk bet ya ya barok ki jat kali ka basyo ka mod ya barok kali ka baik like naki kali private like naki kali sarkar kemud ki kinu ki kali ki bayat bayan bat ki pendekam ya ka license ke jongki nak benda ban kamai ja kita ki commercial vehicles mungkin di kelakan dari mandatory kalau mandatory ha lada pilih cara nu ka isnong gi bala ham kiu shakman pilih cara Singapore pilih cara Dubai pilih cara nu di isnong pinlap hi ba kia kalong compulsory ba kin display ya borok ya information Jepang ketuk kali umumnya juga ID jumu di kani kan pentikna tam ya kitu kiba haban mi menmed akapang gasitam kiba haban lit marway bakin sosngan baki tip baki kiu kali jongno banyak danu ke contact number jong tu driver yang tu kejuk information kisu ICQ bahien kisu ki share te kemumat ki bahir ki lak mentrak ka ya ke yang kejuki ladangi long negatif lupa sedang tekan kod ka balong negatif ke te ndai ingin sedang la balong positif ka deiru nak benta ka jingsinga anjong ki tu ki driver ru mar makiru ki lak ban pan information chapang tu
passenger bagi kila berpaan ni ka ID jong passenger jong ki kuma uru yo information Jepang nanya kali terkemut ka ni penting kena ba kandon ka minimum possibility jong kajing le ikikam bian bagi criminal activities ka transport department mendakala develop ya ka app la ka jong ya ka ba kin sa penlong penpenapet da kini sengi kaban ni ki try bat ki kwa ban book iki kaliru kelap penan kami ini ka app da ka through online booking system. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.